Ngiyeleza manazeta amatshe wasemkhulu ezedloke njobani baningi emendawo nazo khabe semkhole sokuthi siyodumise entabeni izwe sikhamba ngaphakathi enkosini yamanaleta unyazi lezulu ngiyacela ukuthi niye semakhaya ningeze ehleli lapha emakhaya bese nikhonza yenze isiqiniseko ukuthi niyegcina le mgomeni edingakalayo owokuqala kuthiwa social distance olandelayo ofaka isifonyo okugcina kusanitize noma nikhona lingasabalali uvashela amakhelwane ngoba akusathe ukuqondakala ukuthi simo thola kanjani ningadwani iziqulu nibani kodwa nenzele ukulinda asicela uhulumeni okwamanje abanye bakababonakale benaso isipivini isipesi sokuthi awumadoda ngobonayo nakinkosi lapha ke emzini ke omkhulu konke lokho kuyanxusa ukuthi cha usamile kwamanje kuyabusa umsakazo omuhle ukuthi akumeza ukuthi kume njengokuthi ukuthi inkulungwane thina veki manje ke akube sabalula ukuthi kwazi ukuba sihlelane kahle kungcono silinde nje isikhathi lesi esiqinisekiwe sona kwesikhathi eside kakhulu engolo ukuthi sazi ukuthi indlela yaphambili inkosi ithi yiphi ukuthi izwe siyalibona manje phinde umengameli walibuyisela esigabeni sesithathu sawo lana ke i-lockdown nokume njenganalo lana ke amaNazaretha asebuhleni nimikuphi uthole ithuba ukuba sibize inkosi yaManazaretha uNyazilezo kube saluleke nesimo njengoba nje sinesihlezweni kodwa ngokuqondileyo ngqoke sikhona nokuthi njengoba wazi ukuthi makuJanuary suke sinomhlangano omkhulu okubungaza umsebenzi kaNkulunkulu kusho ukuthi lapho-ke lavela khona isinqumo sokuthi asithume ningabe sifundise ukuthi masiphuthume somemeza simemezele amaNazaretha la ekhona ukuthi mahlale endlini akhonze endlini athandaze endlini angeze ebuhleni ngoba isimo lesifo siyi so okunye kwako la masibhekana kulona ke uhambo lolu sesilibone libakhona lo amaNazaretha ngenyanga kaJanuary nalo ungabalule kona la ukuthi usamiselwe kuzomesa naku phela njengoba nginikeza umthatho wethu umongameli esinikeza lo 2 weeks ukuthi uzoyenza i-review emva kwalokho nenkosi yaManazaretha wethe ayilindele besizwe ukuthi umongameli utholani kuya nani emva ka-2 weeks kodwa thina amaNazaretha sibasele ekhaya sisanitizer social distance sifaka i-4 so alikho iNazaretha elibhekeke ukuthi ngesabatha liye ethempelini lami bayacelwa nje amaNazaretha ukuthi ngoba lesifo kuyathanda siyaphezulu abantu abakhonzela emakhaya okay